Naginasdeg riknata adwa kinalibnos mo mabuybuya nga isip ng kayaw to'y rikna. Jak iniba agpadpadata sikalat addad to'y parparmata hindi aldaw nga agkuy-kuyog ta jak pulos maawatan to'y rikna. Ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten patekta jak tu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten patekta jak tu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. jak iniba agpadpadata sikalat adda to'y parparmata di aldaw nga agkuy-kuyog ta jak pulos maawatan to'y rikna. Ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten patekta jak tu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten patekta jak tu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Ading ay ayaten ka manong kastak metken ka tungpal biyak paten patekta jak tu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Jak tu pulos mauman namnamait
jaka din napategen ka. Naragsak ka kadin, adi nak makita, minamaag nga ayat, ang angaw sa sarita. Nagkapanang apay ita kalanga at parang sinapsapul ka, hindi ka man lang makita. Di manaw ka, inbatin na nga may mansa. Aniyak di mo kinaya, manuin ka kinagurang. Nung umatay, nung umakakadig, kaapay akas ka, jaka din napategen ka. Naragsak ka kadin, adi nak makita, minamaag nga ayat, ang angaw sa sarita. Di lagip mujak malipat, nangipa ay tiragsak kaunggat, ni ayat intalimeng tuwirik nak, wen sikat tidamo nga ayat. Ingganat mauyos tumibiyag, nagbalin ka na paset kaniyak, uray awan kan kasman, marikerik na tibarat arakop mo kaniyak. Narigat iti manglipat, iti damong ayat, ayat nangipa ay kaniyak, iti umuna aragsak. Di lagip mujak malipat, nangipa ay tiragsak kaunggat, ni ayat intalimeng tuwirik nak, wen sikat tidamo nga ayat. Ingganat mauyos tuibiyag, nagbalin ka na paset kaniyak, uray awan kan kasman, marikerik na tibarat arakop mo kaniyak. Narigat iti manglipat, iti damong ayat, ayat nangipay kaniyak, iti umuna ragsak. Narigat
asikat ipitpitik to'y puso. Apang pertiyan nagda apanawen ko. Bulsik ka din, dati mo makita, to'y nano mo nga agayat ken ka. Apay adi mo laingen amarik na, to'y pusok nga agsagsagaba. Damo apitik to'y puso, si kabyag ko'y nakasilo, to'y napudno nga ayat ko, arimusin kaunggan to'y puso. Tsak mawatan mo apay, apay, asikat ipitpitik to'y puso. Apang pertiyan nagda apanawen ko. Bulsik ka din, dati mo makita, to'y nano mo nga agayat ken ka. Apay adi mo laingen amarik na, to'y pusok nga agsagsagaba. Apay adi mo laingen amarik na, to'y pusok nga Adi na iran ka, naging nasdeg rik na taadwa, kinalibnos mo mabuybuya, nga isip ng kayaw to'y rik na. Jak iniba agpadpadata, sikalat adnad to'y parparmata. Hindi aldaw nga agkuy-kuyog ta, jak pulos maawatan to'y rik na. Ading ay ayaten ka, Manong kastak metken ka, tungpalbiyak paten-patek ta. pulos mauma, namnamait dayta panagkalaysa, isun pisang wenta. ading ay ayaten ka, Manong kastak metken ka, tungpalbiyak
paten patekta jak tu pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta paten patekta jak tu pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta ading ay ayaten ka manung kastak mekken ka tungpal biyak paten patekta jak tu pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isung tisang wenta ading ay ayaten ka manung kastak mekken ka tungpal biyak paten patekta jak tu pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isung tisang wenta jak tu pulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isung tisang wenta punungay ayaten ka namnamait dayta agpinatekta Napnapanang apay ita kalanga agpara sinapsapul ka hindi ka man lang makita pimanaw ka imbatinag ngag may mansa ani ang di mo kinayang manuin ka kinagura napanam apay ita kalanga agpara sinapsapul ka hindi ka man lang makita pimanaw ka imbatinag ngag may mansa ani ang di mo kinayang manuin ka kinagura no umatay no umakakadi kaapay akasta ka jak ka din napateken ka naragsak ka kadin adinak makita minamaag nga ayat ang angaw sa sarita
nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuirik na wen sikat tidamong nga ayat ingganat mauyos tuy biyag nagbalin ka na paset kaniyak uray awan kan kasman marikerik na tibarat arakop mo kaniyak narigat iti manglipat iti damong nga ayat ayat nangipa ay kaniyak iti umuna aragsak ilagip mo jak malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuirik na wen sikat tidamo nga ayat ingganat mauyos tuy biyag nagbalin ka na paset kaniyak uray awan kan kasman marikerik na tibarat arakop mo kaniyak narigat iti manglipat iti damong nga ayat ayat nangipay kaniyak iti umuna ragsak narigat iti manglipat iti damong nga ayat ayat nangipa ay kaniyak iti umuna aragsak iti umuna aragsak damo agdidik tuy puso sa kabyag ko tay nakasilo tuy lapod no nga ayat ko arimusin kaunggan tuy puso jak mawatan no apay asikat ipitpitik tuy puso apang percha nagda apanawen ko busik ka kadim dati mo makita tuy nano mo
mabuybuya nga isip ng kayaw to'y rikna. Jak iniba agpadpadata sikalat adad to'y parparmata. Hindi aldaw nga agkuy-kuyog ta jak pulos maawatan to'y rikna. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patek ka jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patek ka jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. jak iniba agpadpadata sikalat adda to'y parparmata. Di aldaw nga agkuy-kuyog ta jak pulos maawatan to'y rikna. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patek ka jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patek ka jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Ading ay ayaten ka Manong kastak metken ka tungpal biyak paten-patek ka jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Jak tupulos mauma namnamait dayta panagkalaysa isun tisang wenta. Puno ay ayaten ka namnamait dayta agpinatek ka. Napnapanang apay ita kalanga agpara sinapsapul ka hindi ka man lang makita pimanaw ka imbatinag ngag may mansa aniag di mo kinayang manuin ka kinagura. Napanam apay
iti